biyag, wenno patay. Pinapalabas, saan apinatgan ni Solomon, ti kondisyon ni Pitong. Ano mangabak iti laban, ket ikan na ida iti wayawaya. Gapo iti dayta, nagriryaw dagiti balod. Impukpukaw da, ti panangrok at kadakwada ni Solomon. Nagpaputok ni Solomon, gapo iti sulod na, ket natamaan ti may sa balod. Ket dita, saanen ang nagtagaripay dagiti balod. Iti sabalya bangir, nagawid manen ni Michael Ijedaklan, iti ayan ni Roldan. Naginiliw da nga agkabsat, ket dita, si Mangpet ni Layla. Itagagayem, at 20 tuloy ti nobela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay! Oh, Michael, nadalusan ti tanom ni Apong Bogan. Ngamin, dinalusak iti kalman. Ken nagmula pa iti sabong iti igid ti tanom na. Nasaya at met, tanalagip mo agaikan? Ha? Oh, Michael, ada ni Layla. Imay manen. Huwen nga rod. Oh my ka, Michael. Mapantan iti ayan na. Gimatangak iti sidain iti tiyandaan. Kanda dumapay apang kusina. Takayat ko kung mga agluto ta diti kalapaw mo, Roldan. Ngam nasayaat mo, tada kagaya, Michael. Idi pa'y laang akayat ka manan amakita. Pagyamanak, ti panang sarsarong karmo ken ni Roldan, Layla. Nataktakkan, Layla. Amangan mat no ado ti aramidem iti balayo. Awan aramidak. No may papan iti trabaho, adda babaunan mi. Ah, talaga gayam nga da mabalin nyo iti biyag. Pud na dayta, adda mabalin mi iti biyag. Amom Roldan, nagasat ang agkabsat. Ha? Apay anak ko ng tikasta, Michael. Siyak, adamat gayem ko abak nang. Kanayo naklikan iti nuan niya ladita. Nang ro na iti makan. Ah, una niya. Katsak mat. Bak nang mat dagiti gagayem ko. Ni Layla ken ni Vina. Nang runa unay ni Layla. Kanayo nakpay nga ilibre iti kantin. Awan dakes na. Kan maysa, addalat na allowance ko. Sa anak ama ibusan. Nagasat kami talaga kini Roldan. Gaputan na sisingpet dagiti nagbalin na gagayem mi. Gaputan na singpet kayo, mat. Dayta ti kayat ko kada kayo. Ket ulitak tagyaman. Takanayon masarsarong karan ni Roldan. Ha? Tano awanak to. Saan mo to abaybayan? Michael, anya nga awan kanto. Kahit ko asawan, no sa anak to nga agawid Ha? Di kagdanag, Michael. Adda aklatay ti likodan ni Roldan. Tulungak iti anyaman a pagrigatan na. Si dada anak at tumulong. Oh, at dayta. Nakaluto akon, Michael. Nasayat nga rod. Agidasar kan tamangan tayon. Ah, mabit lang, Roldan. Nabasan samot di tabukot mo itilingat. Uwan niya, Rod. Mabiit lang. Ikabil ko dahi panyok di tabukot mo. Saan ang mabalin nga agmagatiling at di tabukot mo? Layla? Agsakit ka ano kasta? Anya ti maangot ko kan Karoldan. Ay, anya kamutan. Anya ti insurok kan ka nga aramidam. Tapno saan ka nga aganglit. Si Kamat. Dinilaw mo pa ilang. Imbagakan ka nga ikam iti Diyos ti kalaman si dayta kilikilim. Kalpasan nga ugasam. Sa anak pa yung mata nagdigos. Ala, inka agsukat iti kamisetam. Darasam. Uwan, ma'am. Una yan ni Roldan. Tamabaybayan ng tibagina. Nasaya at matanagtungpal kanyak ni Roldan. Kanayon na nga minidi asublatan dagiti kamiseta ti kaadalan mi. Anya nga ita, naakaran iti anglit. Takasanumat nga min. Upat la idi ti kamiseta mi. Sago upat kami.
Ngami di agangay. Inggatangan da kami day di apong mi, ti kawas mi. Ala, sana balen. Adang akmat akanayon amang dikdiktar kin ni Roldan. May papan itibagi na. Hay, Agyaman nak Layla, tadda ka. Maragsakan ako na iti panagaam mo tayo. Ken pan nakisiningad mo kada kami. Kalpasan ti tournament. Ituloy ko timang sapol kadagiti singin nga anak ko. Mamadalen. Wan iha, makaammo ka iti day tabanag. Sapay kuma, tamasarakam to ida. Mabalin ang mabayag ti kaawan ko ditoy. Anya nga rod ngay, tinaskan, masapulam dagiti ipatpatag mo iti biyag. Mama, Ang umay ka kumalat na sumarungkar ditoy. Kaputa maikawa kaminto, numabayag ti kawan mo, iha. wana, mama. Kat, kabagalan ka din ni Ophelia ti agdrive, dalen. Medyo, Isurum lata no adda oras mo. no ita, ipamaysa na pa'y ti aginsayo. Gaputa umadanin ti tournament. Kalpasan ti tournament, isurok ton anaimbag no kasano ti agdrive. Wen Taisunton ti agdrive no kasta arumwar kayo. Tapno saan kan amabannog pa'y. Nalaka may suro ni Ophelia. Nalakanan to ama sursuro, ti panagmaneho. Ay na, Ophelia. Talaga gayam akayat mo ti makilaban. Ay kat nasayat day taa. Umay kamin to agbuya iti laban mo. Agyaman ak no kasta, Elsie. Lalaingam tapno si ka ti mangabak. Aramidak ti amin akabaalag. Da kami ti imo na anam-ammum dito'y simbunan, Ophelia. Ngam dapat patagsakit di kan katikunam, amamam dito'y. Saan akasta, Elsie? Napatag kayo mat kanyag. Iso nga ron nga inmay kayo sinarungkaran. Gaputa kailiw kayo. Wen matkit di Elsie, kalpasan ti tournament. Sa pulak dagiti anak ko asingin. Katsikan to kuman ti makaammo kadagiti mulak anatang. Gaputa ang mga mabayag ti panagsablik. Ha? Sayang dagiti mulak no awan mga sikaso. Api itam tumatan, tapno ilakom. Wen no day tatikunam. Agyaman ang. Ay, sapay la ko mga rod. Tamasarakam, dagiti anak mo. Michael, awisan ka iya siyan dami. Isuro ka nga kabalyo. Ha? Wen, napinta si Jai. Kaya't ko makitam ti siyan dami. O sige. Inton Domingo. Tawan sa rakwa ditoy. O sige, namnamak day ta, ha? Wen, ikari. Awatem day toy. Anya da itoy. Makan manan? Wen, para kan ka day ta. Agyaman na. Mabayin na kon kan ka, Fatima. Nagadon tininted mo kanya. Awan ang yaman na. Tanaragsakak matitikas to'y nga aramida. Agyaman na. Ay, sige nga ron ha. Innakon. Agur-uray kanyak ni Doray ije parking lot. Wanya, agdiritsutan ije mansyon. Wen Doray, Kunak no marabyan tamanon ito. saanen? Mabain akon ka ni Michael. Intun maminsan tumanan ti palag-date me. Una, Kanas ka na masapat ang agawid. Taadupay ti aramida. sige. Tulungan nak to nga garamid iti project ko ha. No problem. Tulungan ka. Ada olaya, Michael. Nakataktel ka dito'y entrance. Agur-urak iti customer, ma'am. Sige lang. Tanalpas mo matan trabahom. Wen, ma'am. Michael, amok ololayam. De Fatima. Ha? Girlfriend mo ka de Fatima? Ay, saan, ma'am? Pagayam ko laeng. Napintas, Fatima. Matlaw, anak baknang. Wen, ma'am.
Bili bakan ka. Ada kaya mo anak baklang. Uray sak, ma'am. Mas dawak, mat. Ta nagbaling kami mata na nasingat ka ni Fatima. Mayat dayta. Ma'am, Nasingpet ka nga minta. Oh, Michael. Iso, kayat nakagayam. Fatima. Kasta saanan ako sukuso ti t-shirt mo? Nagtungpala kiti insurom. Ang mga noong tanak no jak agtungpal. Hi, hello. Nimbag nga oras yun? Uy, kastamat kan ka, Vina. Nasaba tayong sakit di Mabayag pa ti klase tayo. No siya, umadanin. Iso nga umuna ako na. Panawan kayon dito Agkikita tayon tulaangan iti sigod apang panganan tayo. Sige, agkikita tayong tumanin inton lunch. Umuna akon! Okay. Roldan? Agayat sakit di kan ni Laila. Ha? Anya ti madla mo kan ko, ana? Agayat ka di kan ka? Saan? Kaskan ka? Nasingid kami lang iti tunggal maysa. Oh, saan ka di nga agbe-best friend tayo atal, no? Ha? Wen, awan ti ayat iti nagbautan mi. No di kat, nainkabsatan laan. Itay ka ba'y gayam nga gururay ditoy? wen ha? Oh, kasano? Intayon, iji asyenda. Intayo pa'y makimisa. Una niya. Sige nga, Rod. Intayo pa iji simbahan. Sakbay ang mapantayo iji asyenda. Anya di kararag mo iton madamdama, Michael? Tikabsat ko, Fatima. Asapay lang ko, ma. Tatartarabayan ti Diyos. Ha? Sika, anya mo ti kararag mo yung madamdama. Kwa? Ikararagam ti inam. Anya? Wen, tawaray kas ti naramid na. Inam pa'y laeng. Iso ay kararagam latta. Asapay lang ko, ma. Tanasalon at. Wen, Fatima. Uray si babasol kan ka ti inam. Ipatag mo latta. Nagasat ka, tas ibibiyag pa'y laeng ti inam. Ngamda kami iti kabsat ko. Ulila kami na dembang. Iso ada kami latan ti agtintinulong para iti tunggal maysa. Ha? Ay, kwa? May mayat matlaang no mamakawan ka, Fatima. Ket gapo iti dayta. Ikararagam ti nakabasol kan ka. Dahito ti asyenda mi, Michael. Wow! Nagpintas, Fatima. Naglawat ti dagayo anamulan iti natnateng kan pagay. Wan Adda pa'y mula mi a prutas. Intay to inton madamdama. Tamangan tayo iti prutas. Ipasyar ka iti ka prutasan. Sige, kayat ko dayta. Ngamsakbay na. Umay kapay. Mapanta iti kwadra. Mangalata iti kabalyo. Ta isuro ka nga kabalyo. Oh, dahil iti kabalyo. Ni Fati. Fati? Fati tinagan na. Pinanaganak iti Fati. Apay asan anang isit? May mayat matlang no Fati tinagan na. Ngamin, siyak takin ko kwa iti dahi ti akabalyo. Ah, O sige, umay ka. Umunakan as sumalta. Agkasakay ta ka ni Fati. ha? Isuro ka nga agkabalyo. Mamwan to nga tada Michael ken Fatima ngagkabsat da. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas, saan aninam naman ni Roldan as sumarungkar ni Laila iti kalapaw na. Ket maragsakan mo't ni Laila, gapotapag iso nga adda ni Michael. Naragsak da atallo. Ket agyamyaman ni Michael iti kinapasig ni Laila iti kapsat na.
Iti panagsubli ni Michael ijay bugalyon, inawis ni Fatima ang mapanda iti asyenda. Pinatgan met ni Michael daytoy. Idiaddadan ijay asyenda, kaya ni Fatima nga isuro ni Michael ngagpataray iti kabalyo. Itagagayem, adtoy tituloy ti nobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Oh my ka, Michael! Umuna ka na sumalta. Agkasakay ta ka ni Fati. Ha? Wan, isuro ka nga agkabalyo. Kwa? Di nakngatakog taran ta kabalyom? Saan? Ola, oh my God! Fati, agsakay kami kan ni Michael di tabukot mo, ha? Isurok nga agpataray iti kabalyo. Makitam? Simong bat? Kasla na awatan na timbaga ma. O ala, oh my God! Agsakay kan diti kabalyo. Sige. Sige. Baddakan dayta, saka sumalta. Pagbatayan dayta ti saka. Oops! Mabitla nga. Agsakayak mat. Agyanak iti likodam. Itala nga mapadasak ti agsakay iti kabalyo, Fatima. Nagmayat gayam. Talaga amayat. Napadasam ka din tinatinag iti kabalyo? Wen, idi ubingak. Ngam idi nakasursuro ak. Mayatan. Kabaalakon. Isumat lagama sanay kan nga kabalyo. Tasipod ubing ka. Nagkabkabalyo kan. Wen Katsi ka, kayat ko ang makasursuro ka. Iti kasta, aglumbatan to nga agpataray iti kabalyo. Ha? Ti kayat ko, kanahin ka nga umay diti asyenda. Agsanay ka nga agpataray iti kabalyo. Sige. Sana parikot dayta. Basta dalakit di waya. O anya, patarayan ta ni Fati? Ha? Ay, sana. Mabuteng ka? Ang mga numatinagak. Takrot ka matgayam. Ang mga ngamin numatinag ta. Saan? Ha? Ya! Fatima! Ang mga numatinag ta! Kumpat ka lang! Ya! Ya! Senyorita, ato yan tipid na puros yung prutas. Agyaman Sige, itag-subli ako ni trabaho, senyorita. Sige. Trabaho kayo ditan. Agasam dayta? Senyorita ti awag daken ka. Talaga gamabak nang kayo. Kasta ti awag da kanyak dito Senyorita. Mabaina kon kan ka. Senyorita kagayam. Idinto ta siyak. Awan ka skak a tao. Anya? No anya la ditan ti ibagbagam. Alakit din. Mangantan iti protas. Oh, dayta Guyabano. Sliceam ta manganta. Kayat ko dayta. Sige Adda kutsilyo dita basket. Iso ti pangiwam. Wan, senyorita. Matungpal. Anya kamatan, Michael. Senyorita, kunamot kanyakon. Isumat tipod no. Mabit lang ta islice ti guyabano. Oray sak. Kayat kumat da ito yung prutas. O anya, kumusta ti panagpasyaryo? Mayat, Doray. Nabanogak. Sana bale? Kat, kasano? Itulod tanto ni Michael ijay ili? Wan Saanan? Makamu aktulatan ngagsubli jay ili. At damat pagluganak a jeep. Itulod da ka. Wan, itulod da kanto Michael. Kan maysa, nadagsin day tamay sa basket a pruta sa yawid mo. Kwa? Oray saan ko man, Fatima? Saan man? Yawid mo Masapul mo't amangan ka iti prutas. Kan ikam tay boss mo. Sigurado ang magustuhan na. Sana bale, tay tulod na ka Michael.
Agyaman na nga ron no kasta, Doray. Sige, aginana kayon. Tatulungak ni Manang Maring Agidasar. Tamangan tayon. Adda ibagak kada kayo, Roldan. Vina, nalidayak. Taapay. Anya di barikod mo? Kuna ni Papa, ag-transfer akton ije bugal yun. Ijay kuntun nga ituloy ti panagadal ko. Ha? Kasta? Abay ngay. Panawan na kami ni Roldan. Wen nga rod. Di maikawa kami to kini Vina. Sana bale. No adan tuwayak, sumarong karakto kada kayo. Sapay kumaa. Anya mo dun? Di dudwa kami dun ni Roldan nga ako'y kuyog. Wan agsingsingpat kayo wan. Nangrunakan ka, Roldan. Sapay kumate, itultuloy mo lahat ti panagadal mo. Sapay kuma, tagbaligi kay ti arapaap mo ang makalpas iti panagadal mo. Wen, ikarigatak, Layla. Ay, asidag nga minan ti bakasyon kayo. Ang mga nagyanak to ni Jibugal yun. Takas tati ko na ni Papa. Tungpalan no anya ti kaya tinaganak mo, Layla. Tapang panunutan damit la siguro. Anasay-saya at nag-transfer ka ijibugal yun. O, adto'y ti inumam, Ophelia iha. Uminom ka pa'y. Agyaman nak, Mama. O, anya iha. Saan ka kadi ngagbabawi ang makitornament? Saan, Mama? Anya ti serbi ti kanayon ko apa naging sayo. No tsak lumaban. Ala, makaamo ka nga ron. Numabakag. Awan anyaman na. Numangabakak mat. Dayaw tayo amin dayta, Mama. Wan iha. Amok matket di akabalam. Kat mamati akmat. Ang mga bakkanto. Doray, kumusta kayo ka ni Fatima? Mayat mat, boss. Sige. Agtalaga kan ka, Doray. Saan mo baybayan ni Fatima? Wan mata talaga, boss. Idi pa'y lang mat ngay aywanak ni Fatima. Ket? Napan ka na nga lang iti kwarta di asyenda? Saan a, boss? At dapay kwarta mi anabati. Sige. Ikang kalangan iti kwarta. Boss, Itid kumutan ti sweldom. Igulpi kon nga itid titangdan mo iti 5 a bulan. ha? Kan nayunak pa'y. Ikang ka iti bonus mo. Ha? Wen. Aramidag day ta, Doray. Gapot amin ngayon baga, ket tinungpal mo. Boss, Sakbay arumwarak dito yung mansyon. Ikang ka pa iti kwarta. Ti bonus, ken titangdan mo iti 5 a bulan. Ken, ti kwartayo ka ni Fatima. Ti allowance na. Ken ti para iti masapsapolyo dito'y mansyon. oh, atoy, mango juice. Naimas ti timpla na daytan. Anya man ti pagsanayam. Kwa? Awan? Ibagam ah, adda ka di parikot mo. Malaglagip ko ngamin ni Ophelia. Ha? Nalagip ko ni Mama. Kabayatan aming mingmingak. Anya? Kaslag padadang ngamin iti mata. Day ta lang. Tadasiding iti akin kan nigid apingping ni Ophelia. Idinto ta ni Mama kat awan. Kasta ka di? Sika. Saan mo ka di anadlaw? Akas laag kakaingas da ken ni Mama? Saan? Adayon na pimpintas ani mamam ngam iti dayjay nga Ophelia. Ha? Unmat! Awan gayam. Talulaangan nga aldaw ti palabsan. Tournamentan. O niya, sumurot ka kanyak? Ha?
Inakbuyaan ni Ophelia. Umay ka? Wala. Umayak. Ibagak ka ni Michael. Tain tayo buyaan. Isurot ta ni Michael? Wala. Sige. Ibagam nga rod kan ko na. Bareng kayat na ti sumurot. Fatima, urayan kayong to lunch break yun ha. Adda aktulat ta di terwar. Sige. Inakbit mang ipaw iti kwarta iti kapsat ko. Inak ipaw iti intad ni papam asweldo. O sige. Inak nga rodan iti classroom ko. Panawan kan, Doray? O anya, nakasagana kan ang makilaban, Ophelia, Owen, master. nasayat nga rod no kasta. Saan ka kadi nga ag nervyos, Ophelia? Agnerbyosak, mama. Gagangay matkit di dayta? Pampanunutak. No umay nga tadadoray kan Fatima. Ingkaridamet nga umayda. Di ka agdanag, iha. Talaga nga umayda ka buyaan. Mama, Isuda ti inspirasyon mo iti pannakilaban mo. Tapno mangabak ka. Kababay na talaga kada kayo. Baka nandak manan iti dayto a restaurant. Sapay nagngina dito eh. Isuda ita ti kayat ni Fatima. Mangan kakit ni Michael. Di kan sumanao dita. Oh, nangag mo, Michael. Sige man lang yan. Wan gaya, Michael. Intun Sabado, mapan kami ijay simbunan. Agbuya kami iti tournament. Ha? Simbonan? Wan. Makilaban tay gayam ni Doray. Kat buyaan mi tilaban na. Kayat ko kumamot nga umay ka. Ha? Kwa? Alan sumurot kan to, ha? Jack may panamnama. Gapotanas kang nga agawid ak ijay daklan. Sarong karak ti kapsat ko, Fatima. Bay ampay lang tikabsat mo. Sumurot ka kada kami. Kwa? Basta ha, sumurot kan to kada kami. Umay da kan to dagasan. Sige. Ngam, Jack may kari ang makasurotak. Jack may panamnamakan ka. Basta, namnamaag ka sumurot kan to. Di na kumapaayan. Ited ka sweldo, Michael. Amok ngamin, akawit ka ita, daklan. Agyaman ak, ma'am. Sige, agawit ka laang. Basta aksubli ka ba't laang, ha? Wan, ma'am. Talagang agsubli ak. Tawan mo't sa balya pagtrabahwak. No di ditoy. Akiaman ak. Nasingpat ka, Michael. Agtalakak onay ka. Iso saad ka pumanaw, pwesto. Wan, ma'am. Ket agyaman ak una iti panagtalakyo kanya. Dagasantan ni Michael ija ili, Doray. Sigurado ka sumurot ijay simbonan? Wan, sumurot day jay. Matlaw unay itirupa na anaragsak. Naragragsak mo't lang no kadwatan ni Michael. Saan ka di, Doray? Ha? Una! Napatagak ka ni Michael. Amok day ta. Iso adi naklakit di paayan. Sumurot ka data ijay simbunan. Sumurot nga ta ni Michael, ijay simbonan. Agkita dangatan, kini Rosana. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, June Rebotazo. Sound effects, Kirby Rillera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!